Moi wa mo Africa Radio Television re a o dumedisa hle Mosotho motle re hlaela re le lekgotleng la setjhaba hona le taba mona Mosotho motle yeo komiti ya dihlodileng hona na parlamente mona ditho tsa yona di reng di memetswe baeti bao di sabatsebeng ba thewang ka Africa Borwa ka kwana akore re ke re gogwanya puo le setho sa komiti eo Ntate Ramosa Ramaisa ntate ga o amohela putsela tswenya mo Africa re a le bua mkweng ya ntate baeti ke bana ke bo mang baeti ba balona ba neng ba lete se ka jeno baeti bana ba ne ba re etetse letsatsing lena la ka jeno ke baeti ba tswang ka holane la Africa Borwa ho thwe ba ke parlamente kapa komiti e etelletseng dihlodilweng ka hara parlamente eno ya South Africa ke bona baeti ba rona ka jeno bana ba tlo qoqa ditaba tsa mofuta o fene bo ka nnete Mokwena ha ke batle hore ke re hona ditaba tsene re tlo di qoqa ha re tsebe re le komiti ya Natural Resources ke o sengwa ka jeno ke a gola ha hora go bedi fitile ka metsotso e 50 a motso mong re fumana melaetsa re tlo ba le baeti ba tswang ka holane a South Africa hore re ke re tla re kopana le bona ko re dumedisa fela jwale ka nnete ne re lebeletse go tlile re tla re dumedisana le bona fela ha re fitla ka ntlong ka mona na go komiti ke yana itse re kgefu hanyane ya ba re qoqa ka tabena gona batho ba haele batho ba itlagabellang go gone re le komiti ya dihlodileng ka kana ke etetswe ke baeti ba komiti ya dihlodileng ka ntle hona jwale ba tlile ho mang ha ba sa tla go gone e le gone beng ba bona bona tlamelo ga ba kena ka mona ka gana komiti ya dihlodileng ka gana ha ena e tsebile ebe ke yona bile tlo amoela baeti bana ke yona e tlo tsamaya le baeti bana ho ya ka mane ka pudi hari ba huka go tlile ba ya gona ka teng ke gola Mokwena wa tseba hore komiti ya dihlodileng ka gana e sa ntse ena le eme ka fole bothata bo boholo ba hore e tswele pele le kala ka gana ka mona go bane bana ba morero wa metsi ya dihlaba ha e sa le bana go fa ditokomane ntse le lwana le bona le gona le hana jwale ntate re ntse re lwana le kala ka tabena ditokomane hore he la le kala e feng ditokomane tseo re tlameileng re tsebe rona hantle batho bana ba hirwa jwang ka mono ba sebetsa jwang makoloi ya bona a hirwa jwang ha re fumane ditaba tseno ba re magana se re bona komiti ya dihlodileng ka hola Africa Borwa e kene ka gana e teletswe pele ke moifono o mokalo wa lekala o bile ha o eteletswe ke pele boemedi ba South Africa ka ga na ena ya Lesotho o bolala hore go etelle pele ba Africa Borwa kapa boemedi ba Africa Borwa Lesotho ke bona boneng bo etelletse ke bona bo etelletseng moifona pele ba le lekala re bua ka mang re bua ka lekala ka mane ke lekala okay lekala lena ba ntshitse moifo wa komiti lekala la dihlodileng ka la Africa Borwa e ntshitse moifo wa komiti ya dihlodileng ke bona ba etelletseng moifo na komiti ya dihlodileng go tla ka gana ya utlwahala ntate ha se gale ntate ke maoba mona fela ha e mo matšisetsa mofomobe a ne a thibelwa go buela Basotho Africa Borwa ma ke mmuso mme parlamente ya naga eno ya mothelela morao ya re ha e mo tsebe mmuso wa bo ga o mo tsebe lekala ke lena le amohela batho ba taba eo e bolelang Ntate Ramaisa go Basotho le Africa Borwa ka nnete ke taba ntse e ilana ya re makatsa eno ntate ya gore e tla re ha setho sa parlamente ena ya Lesotho gore ha o botswa gona o sebetsa kae o tle mo ke fitlang teng ha o botswa tona ntate Ramaisa o tsijwa kae o sebetsa kae ke re ke sebetsa parlamenteng ya Lesotho ha ona motho ba re ha fitla ma fitlang teng ga sebetse mo wa sebetsang teng ntate Manchester ne pile obane o sebetsa parlamenteng ya Lesotho ebile mohlolo fela hore ebe parlamente ya South Africa e re mmuso wa Lesotho o hanetse ha setho se jalo se ya ka mane ka jeno ke gona bana re ba amoetse bona batho bana ba South Africa ka gana ka jeno ntate ha o ka sheba le kamelo ya bona ka mogoene le ka teng le mona gone ba komiti re tsebile hana jwale go seng mo ke sa tseng go gona go ba bogolong e fitlhile neng hoba ka mono ha re amela moifona wa South Africa re ne re na le motsamaisi wa dipusane wa ntlo ya parlamente ya Lesotho le modulasetulo wa badulasetulo
of chairs ka hara naha ka mona parlamenteng ena ya Lesotho mme ke lo motho wa sheba fela ga ntse ne ka ene se na di tlhophiso go na le bona ba le bona ba tlo hlaya ba le batho ba ba gore le dumedisana le batho ba onda te ka kopano khona e tlo tsela pele le bona ka le tsele pele ke ne re tlo tla re tsebana fela go bonana gore na komiti ya dihlodi ya Lesotho ke ena ya dihlodi ya South Africa ke ena ile amba ba fela ka hare fela tsheba batho ba sa ba tlhaisa maikutlo a bona fela jalo ka modia tsulo ba dia tsulo a ile a be a mangwe mabaka a bona ka nnete mongwe re o tsedi khutetsane tse teng ka pakeng tsa dina tse pedi le speakera a di be di khutetsane tseno ha ona di khutetsane tse ba buang ka tsona ke tsona tsena tsa hore o ke ka hara South Africa fela ha ona melemo e re fumanang e bontshang hore re ka hara na ya South Africa dintho tse ngata haholo ke tsona tse o tla fumana hore ha re di fumana ha re di etsetse ka nnete ke tsona dikhutsana tse ngata tseo ba buileng ka tsona re le bio ka hara na ena South Africa ka le tirelo bile haholo moholo ke a le ba Mokoena Mui wa Africa Radio Television ke ka bogutshwana ka mo a setho sa parlamente e bile le setho sa komiteo ya dihlodileng ntate Ramosara Maisa a di beang ka teng bare ba ne ba sa tseba ka ketelo ya komiteo ya parlamente Africa Borwa le Lesotho mona fela ho ile ntaba e ne le ho tla tsebana fela di hakalo fela di go